aya basi yo sibso website ni imwe itunganya ukomoka ku ntumwa agasobanure+.com turya show ubu tukaba turamanutse ikibuga tayari kanongere ngicurike cyaza cyanyu mungereranya cyakora kandi nababwiye ngo ndagenda nkanagaruka izi z'igihe beba namwe murabizi ntago bageze ahangi hakuno rebe nuko filime tuyitangiye barakubwira ngo iyi filime ishingiye ku gikorwa cya gisirikare kigeze kubaho cyakozwe n'abasirikare ariko cyari cya gikorwa nyine tu kiri bukuyobora ugasubira imuhira kandi nyizera icyo ndi kukubwira iteka ryose ujya uhiga inzira igusubiza imuhira amagambo agasobanure+.com dutangiranye na SEAL Team 7 haro training jump bari gusimbuka mu ndege San Diego California uri kubona dutangire mu ndege hejuru nababwiye ngo ngiye kubakubita filime y'umwaka bakubita bonane na Noheli abonema ni gitanu ku kwezi gitatu ku cyumweru agasobanure+.com nuko filime tuyitangiye hakuno bana basimbutse mu ndege abaparakomando siko babitari abaparakomando shaka kwamamaza unyandikira kuri Instagram yanjye gaheza simba rimwe cyangwa ukamamagara kuri nimero y'akazi San Diego California niho turi sasa tuvuye San Diego twigarukire Philippines duhita tugaruka Philippines Manila umuci ndani ya kijijini to kiriyo ngo tuvuye muri Amerika tugarutse muri Aziya Philippines buri iri ku mugabane wa Aziya abantu bamutabizi cyazo se zajya mbigisha filime mbajyane muri geography ngiye ku roketing namwe rero umaze kumbona mipunda yanyu hakuno Philippines batubwiye ngo byose bishobora kuza kubera Costa Rica ngo n'ibya mbere bari bose kubyinjiriza utwaye akamodoka hakuno gacuruza ubuntu bwo ice cream bw'abana na bwa shokora hakuno ni mu kigo cy'amashuri twana tuba twaje kwiga n'iki byose nuko filime tuyitangiye za filime ziba zibangutse kandi zirukanze utazavuga ngo urabona ngo kandi ngo najua agasobanure+.com niho biri kubera abantu bameze neza muri iyi minsi bari kugura ponema nk'abagura amasuka hakuno abana ku ishuri n'iki byose namwe murabizi gusa buriya baravuga ngo mu gihe cyose ushaka amahoro arambye ujye witegura intambara ikomeye uyirwana uvuga uti cyakoze hakuno mu kigo cy'amashuri twana hakuno mu kigo cy'amashuri hari imodoka zaparitse ebyiri hari Mercedes Benz ifite idarapo ry'ikirangantego idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haparika n'akandi kamodoka gacuruza ubuntu bwa ice cream abana namwe murabazi n'ababonye ubuntu bwa ice cream hakuno ubuntu bw'ubushokora hakuno we mwabana mwitonde hakuno abana baje kugura kwereka hakuno ya modoka iparitse hano yindi y'umukara ya Mercedes Benz ewana havuyemo umugabo wagiye kugura ice cream papa oya tugende asi kubera icyo buri gihe umakarira papa ni wowe uri bwishyura ariko sibyo oya ni wowe uri bwishyure papa sana ari uyu munsi tugiye passion fruit nari mwana wanje tugende nta kibazo hakuno babaje kugura ice cream bakiza kugura ice cream rero filime witonze wa mugabo wari uri kuzicuruza ahita yibeta ku ruhande ahita kwepfa sekirite kumureba hakuno arikanga hebe genda siga intambwe dore go dore guhara turika dore umugabo araturitse utwana tw'utunyeshuri twuzuye mu kigo Nyagasani byo byarabaye Nyagasani ari abantu batagira umutima buriya kigabo cyaturikije utwana dutoya kirangije gihita kimanukira nta gutinda mu nzira uyu munsi habaye kwataka International High School of Manila habaye kwataka papa yari umuyobozi wa mwana cyane rwose yari umuyobozi ucisha ibintu mu buryo tu hakuno bisa nk'ari umuntu uri kuganira inkuru we yifuzaga yakundaga abantu bakora ibintu bimeze nk'ubugeni ariko cyakira umuntu akora ukumva ari nk'aho gikorera mu mubiri ibyo ngibyo tugomba kubimenya nanjye nabyitaga gusa yaravugaga ngo ujye ukora cyane wa mwana we hakuno tuvuye ngaho twigarukire tugaruke hakuno turagera no dore ikigabo do ngicyo sagasura nk'akadija rufa mu karambo ka Gikondo hariya Ambasaderi Magwaya nawe asa nkaho yavuguye mu gitero cy'iterabwoba cyabereye muri aka gace muri Philippines Ambassador Magwaya wo muri Mani harya ni muri Mani Magwaya cyane tuvuye ngaho twigarukire hehe twigarukire hakuno ku mugabo bita Lieutenant Rock afite umutari wa bronze amaze gukora mission enye
Byiza cyane. Siko nari mvuze ariko tuvuye twigarukira kuno hari undi bita Dev. We ni umuhanga mu bijyanye no gutwara ubwato. Nawe afite umutari yabiherewemo. Rebe. Uri seriye mwana umusa? Nta wundi muntu nari nabwira ibi bintu mwana. Mwiritse za mapuro bavana ku muri ecography. Mwana ufite ubwoba, ufite ubwoba cyane. Iyo nza kuba ntabufite sinari kuza kukureba mwana. Gambwira rero. Umva mwana. My man here's having a baby. Umujamanje anagiye kubyara. Hey, congratulations. Felicitation mwana kandi yari yabishe ni kwa kuntu wafata nk'ibanga ryawe ukaribitsa savimbi. York's having a baby. Yeah, lakagiye kubyara mwana. Mukabari bose bahita babimenya. Ewan, wa mukinge nari ngubwenge. Ibikire cyazo mwana. Bizaba ari fresh mwana. Bizaba ari byiza. Vuba cyane ugiye kuba papa w'umuntu. Hey, tomorrow Jackie and I are heading down to the beach. Jena Jackie ejo tuzajya ku mucanga. Sibyo ku beach. Me and the kids I'll bring an extra board. Uzazane Sandy n'abana umugore wawe kandi nzazana na board mwana yo gusarfinga nawe uze urye buzima. Ndabisiko nakunda gusarfinga kwa kuntu bagenda hejuru y'inyanja n'iki bagendera kuri board. To get the families together. Ariko nari bibasi imiryango yacu izasangire. But now that you've told everyone in the bar. Dore abantu bose mu kabari urabibabwiye. Contain yourself tomorrow. Rero ubwesho nawe uzagerageza uboneke. Sibyo n'umujama we nzagerageza amanika. Hakuno. Tuvuye hehe? Philippines tugaruke Costa Rica. Ndababwiye ngo isigiye kwibazengurutse. Kibarenge. Tugaruke Costa Rica. Harder, your father would say. Ujye ureba cyane none ureba imbere yawe aho ugiye uhanga amaso. Niko siko yavuga. He wasn't just talking about those boxy abstract paintings. Je cyo namaze kumenya nuko atabaga avuga ngo reba imbere urebe ibishushanyo bene cyase ibintu basize oya. Wapi? Threats everywhere. Buri hantu hose buri habari ibintu biteye ubwoba. The world is draped in camouflage. Kandi niba utabibona iyi si maze kwiyoberanya y'ubwayo. Isigaye yikamufu. Igiye kubaza ya. Como un pinchito, pero. Urumva ari nk'akantu kakunoshe gusa gatoya. Hakuno ni muri Costa Rica tugarutse. Hari umuganga uri hano bisa nk'ari gukingira abana. Kumeze mutabana hakuno hari umugabo wavuyeyo. Dore Kristo we. Ye. Dore Kristo. Umugabo uri hano ngo bita Kristo. Hakuno. Uangalie filamu yetu. Na Swahili miniko na YouTube zari meze. Navuye Colombia mu gitondo mwana. Colombia to here in one day? Mwana uvuye Colombia ujana umunsi umwe. Sutuntu tworoshye. Colombia umanuka hepfo za Costa Rica ni kure ntago ari ahantu wapfa kugenda urugendo rw'umunsi umwe kuri moto utari umuntu uzi gutwara. They say that Christ worth close to $1 billion. Mwana bisa nkaho Kristo hari dira rimwe ihagaze hafi billion. B. Yeah, and he gives back a lot to this community over here. Gusa ayo mafaranga aragenda akayazana n'ubundi agafasha abantu bari hano. Medical clinics, akubaka utuvuriro, amashuri, political donations, agatanga inkunga muri politike. So this is the deal. They uvuga icyo ushaka ubundi akabikora. Extremely loyal to him. Abantu bino habasa nkaho bamubaha. Niyo mpamvu ryari DEA zamuduha. They intercepted a 707 of his filled with Soviet weapons. Shabisa ngaho nyine ubushize kuva bakwivanga muri cya gitero cya 707. Listen, Langley. Cy'intwaro z'abasoviete. The boys over at NSA. Mwana. Langley cyangwa se Virginia. Langley ubwabazi Langley ni headquarter ya CIA. They found some na NSA ni cya kigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiko gishinzwe gutata ibitero by'ikoranabuhanga. Cyane cyane kumviriza amatelefone y'abayobozi bo hanze buriya NSA ntago ishobora gutata mu kubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, yitata hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Ubwo abantu mutabizi mujye kuri Google musearching NSA, National Secret Agency. Ababeshyerika. Interesting intercepts connecting Kristo to where jihadists. Hari ibintu bumvishe kuri telefone bisa nkaho bifite aho bihuriye na Kristo. Work out of Southeast Asia. N'ikindi kirebe kirwana intambara za Chad kiba muri Aziya y'Amajyepfo. Apparently Kristo, one of the guys running the network. Kandi Kristo ashobora kuba ari muri ibyo childhood friends. Wowe n'uwo mugabo ni inshuti za kera, we n'uwo mugabo bumvishe kuri telefone bavugana na Kristo. Bamagambo. Hakuno ko bagenda ro bafotoye. Ko bagenda ro. Wa mwana we sokuruza waso yagize gute yitanze nk'igitambo mu ntambara. Yatwaraga indege ya B27 mu ntambara ya kabiri y'isi yose. He kept the liberator aloft just long enough for everyone to jump. Yagerageza uburyo yegera hasi ku buryo buri muntu wese ari bubashe gusimbuka. Akava mu ndege. Rero nimba naso yari umusirikare na sokuru yari umusirikare menya ko ayo maraso nawe ari yagutemba mu mitsi wa mwana. Yego. Daddy, can I come with you? Papa, inze tujyane. You want to come with me? Ushaka kuza ngo tujyane. Cold it is out there. Uzubukonje muri ariya biri baba papa mu gitondo baje hano gusaba papa twabonye n'abasirikare. Help out with the baby. Wewe uri kumwe na mama wawe mufasha mwana ndaje. We go out, I'll take you out with me. Ndaje ninza turajyana. Fransezeranya papa. Hurry up. Go. Ndagusezeranya mwana wanjye. Gagenda ush. Hakuna abagabo bo aze gusafinga.
abyita surfing. Hello, sir. What's up? Meze bita fan. Meze bite muvandimwe. Nothing much, man. Nta kuntu bimeze, nothing much. Nta kuntu bimeze. I know you got the New York heritage, but that's Nabizi shaho uvuka New York ibintu bimeze neza. exactly like sitting back in Staten Island. You got to actually work hard to get through the surf. Cyane ubundi kugira ngo surfing neza biba bisaba kuba uri umuhanga nyine ukabikora cyane. Series with the teams. Mwana ndabizi wanu usko hafi nka 12 ariko turi muri equipe nk'ibyo bintu bitatu na nyina twabyize wa. You don't know how to do this? Ntabwo uzi uburyo babikora. Until you have 5 kids, man. Mwana tegereza uzabyara abana batanu nzakwereka. Amaze kugira bane. Oya batanu ngabariya nako ni batanu. What's time you got to play in the surf? You ready to get in the drink or what? Mwana witeguye gusinda sirisho. Lead the way. All right, don't. Gase nyobora mwana tugenda. Sana udusebye mwana Was umusore. my boss, Isko yari boss wanje. and I was his chief. Nanjye nari meze nkaho ndi chief. What we knew about each other strengthened our bond as opposites. Ikintu nari nzi kurusha ibindi nuko umubano wanje na papa wawe ari cyo kintu cyakomezaga gukomeza turi kumwe. There was a brotherhood between us, Hagati yanjye nayo hari ubuvandimwe bwabaga hagati yacu. each other more than a family. Ndetse twitanagaho kurusha uko imiryango yitanaho amagambo hakuno nuri kutuganirira inkuru gusa bisa nkaho wari kwiganirira That although a single twig will break, bajyaga batubwira ngo buriya nta kintu kiba kitazagira iherezo bundle of twigs is strong. ariko twebwe ibyacu umubano wacu wari ukomeye pe umwana hakuno ibyo birabaye. He venido como 15 veces a esta casa, chico. Mwana ufite kujya kure sibyo Porque estoy mirando, por supuesto. hakuno Okay. uri kuri telefone Okay, sawa yeah. urakoze gracious This is unbelievable. ibintu ntabwo nabyizera Still can't believe you ordered Chinese in this place. mwana ntabwo nakwizera kutanzeho dayaba y'ibiryo by'abashinwa ina Good. ariko ni sawa rebe wa muganga twabonye hakuno muri Costa Rica hakuno muganga aracyari hano sinzi ibyo ari gukina hano nimba ari chess nimba ari dame nimba ari rudo World score, 18 points. ko ngutsinze amanota 18 wa Dumb. dam Read it and weep sugar. abari gukina hano rebe agasobanuye+.com simba babwira website biri kuberaho umuntu azana amafaranga makeya cyangwa mujye muzishyira kuri za website bamara ukwezi bataprodinze mukamurira nk'iminja Foreshadowing. mugende mwishyure mwe mutanga ibiceri ibintu bimeze neza. Minded. Kigali namaze kumenya ko mufite ibiceri byinshi. Tonight, sugar. Vora ninde muntu uri buze kungura ibiryo bya nijoro maze gutsinda maniga. Kimwe baragitsinze hano. Hebe. Fine. Sawa sasa. In most cases, officers get tactical partners. Akenshi ku birego nk'ibi ngiye baba ofisiye babona abandi bakorana. Langley sets me up with some sort of scrabble hustler. Rero Langley yanyohereje hano kugira ngo je nawe dufatanye akazi. Okay, get it right. Sawa ibyo uvuga n'ibyo sana. Ugaburi hano Langley ubwo yaturutse si aciye bucici. Our platoon was headed downrange. Baratuni yacu yari kimeze nka itangiye kuja mu kangaratete ibintu bigiye kutuja. Lemmy, our sniper. Twari dufite Wimi yari sniper wacu. He grew up in the middle of the Mojave Desert. Yari yarakuriye mu butayu bwa Mojave. Mojave desert ahabazi murahazi. Most exciting. Yari afite umutari wa bronze mu bintu byo kurasa yari umusniper mudahusha. He found as a kid was bowling frozen turkeys down the aisle at the grocery store. Bamubonye akiri umwana muto kugira ngo bamujyane mu gisirikare ameze nka yambati we yarakonjeye muri frigo yo mu nyiduka. Umusniper. Hey, our comms guy. Uriya bamwita Ray, we yarashinzwe communication muri platoon yacu cyangwa se muri bato yacu. Our radio man. Niwe muntu radio man wacu. He grew up in East LA gangland. Yakuriye muri East Los Angeles. He had a silver star for pulling a wounded Afite silver star cyangwa se umudari wa silver. teammate out of the fray. Kubera ko umunsi umwe yigeze gutabara umwe mu basirikare bakoranaga aragenda aramutabara bigenze bite mu masasa muvana maramwikorera. Sonny? Uriya bamwita He Sonny. was made of granite. Uriya mugabo wagira ngo ni icyuma pe. This guy didn't even do push-ups because he Uyu was murara ntajya akora na pompage. afraid his chest was going to get too big. Kubera akazi karamutse akoze na pompage igituza cye cyaba kinini kigaturika nyine tu. AJ joined the teams late in his 30s. This guy didn't even do push-ups because he was afraid his chest was going to get too big. Ya hari utuntu duto narinjiyemo. Ati umusore we noneho nta nubwo ajya akora na pompage ku kazi ko ahita abyimba akabije akanaturika. AJ joined the teams late in his 30s. Yaje muri equipe yacu ageze mu myaka ya za He'd 30. been a Muay Thai fighter N'indwanyi nziza ya Muay Thai. early in life. Mu buzima yabayeho mbere nicyo kintu yakoraga. Muay Thai ni uriya technique y'imirwanire ariko akenshi ikora muri biriya bihugu bya Indonesia, Thailand, Hong Kong ibintu nk'ibyo. Before that, he grew up dirt poor in Trinidad. Mbere y'ibyo ngibyo yakuriye mu gacaro kitwaga Trinidad kari gakeneye. Mike had 20 years in the teams. Hanyuma uyu Mike wamaze imyaka isaga 20 muri timu yacu. As he was, you'd never even know it. Ariko nyine n'umwana mwiza kurusha uko wabibona. Picture of his wife in his helmet and a lock Ifoto y'umugore we ayihorana kuri helmet iyo cyakwa ziriya kaske za gisirikare of bambara. her hair in his pocket. Ndetse ikindi afata umusatsi w'umugore akawubika mu mufuka we. Is the breeze. Akonje nk'urubura. He quite has the breeze. Akonje nk'urubura.
ndetse acecetse nk'urubura. Senior chief. Nyuma na nyuma rero tugere kuri senior chief cyangwa fana. Couldn't really tell you much about him. Uyu mugabo ntago namukubwiraho byinshi. Mwita Miller. I'd rather take a knife into a gunfight than have to. Usibye kari wa mugabo byarutwa akarwanisha icyuma wo kurwanisha imbunda. Interrogated by him. Aho kugira ngo bamuhate ibibazo bamufashe ntago ari umuntu wamenyera nyine tu. Ni paratuni bari kutwera. Last night at home. Iri ryari ryo joro ryacu ryanyuma imuhira. How you could have been a better dad, a better husband. Ebe. Last night at home. Iri ryari ryo joro ryacu ryanyuma imuhira. Think about how you could have been a better dad. Yari arimo atekereza uburyo azabamo papa mwiza. A better husband. Ndetse akaba umugabo mwiza, better husband. Story you should have read or that anniversary you forgot. Ndetse na za nkuru zose yasomaga kuri anniversary y'abana bubwo igihe cyo kuzibagirwa cyabaga gisa nkaho. Expect your family to understand what you're doing. Akenshi hari igihe utiteguye ko umuryango wawe uzasobanukirwa ibintu ukora cyangwa You just hope they'll accept it. Ariko ikiza ukavuga uti bakabe babyakira. When you get home, wataha imuhira. You hope you can pick up right where you left off. Ukavuga uti byibura ndataha imuhira nkomereza aho nari nagarukiye. Meze bite mwana? Haku. Bagabo bari kugana. The wild bunch down. Hey, senior. Afande we. You mind giving us a couple minutes, man? Hari ikibazo duhaye iminota mike. No, you got him that thing. Nta kibazo mwana chefe we. Haku. Sorry. Because you know I only got so many speeches in a given work upper deployment. Mwese murabizi sinjye mbabwira ibintu byinshi nagiye kubabwira hakazi kari. It's like Chief and I said right at the beginning of this platoon. Nkuko chef afande nande twabivuze tukabivuga kuva na kera muri platoon yacu. Once we step off on campaign, once this bird's ready and we're down range. Mu gihe cyose tugiye mu kazi, mu gihe cyose igisiga kidutwara cyangwa se kajugujugu idutwara ihari, mujye mumenya ko tugomba kugenda. Everything back home needs to be in balance. Kandi tukamenya neza ko tuzagaruka imuhira nuko akazi kaba kagomba kugenda tukaranga. Be worth a damn to each other ourselves if we get over there and something's out of whack. I mean if things aren't tukagenda tuzi kitujanye tuzi ko tugomba kugaruka. Right with the family, things aren't right with the finances or something's off. Nimba ari ikibazo gihari imuhira ibintu bitameze neza, ibiceri byashize, economy ikibazo ari ikibazo finance byanze tuba tugomba tukajya guhiga ibiceri. It's going to put us all out of balance, so we need to have that. Nicyo gituma imiryango yacu uri tuje ifite balance nyine kuko tuba twagize icyo twinjiza ntabwo twakwicara gutyo ngo dupfubuze. Tight before we launch. If somebody's got an issue, bring it up. Nimba ari umuntu ufite ikibazo kubera akazi tugiye kujyamo akivuge hakiri kare tugiye kujya mu kazi. Je na fande turaza gukora ibishoboka ibyo aribyo byose. Mwese kandi buri umwe aracunga umugongo wundi. That down so when we're ready to roll. All our focus is on the mission. Ikibazo cyaba gihari mu kivuga hakiri kare amaso tuyahange misiyo tugiye. Hakuno bana barapakiye. Been down range. To us and those like us. Damn few. Abaguye ku rugamba kuri twe ndetse nabandi bameze nkatwe. Tumwe mu mwana. Bangomo kubwa bapfiriye ku rugamba nabandi bameze nkabo. Cheers. Basore biteguye kujya ku rugamba. Anytime barajya mu rugamba. Hakuno upakira arapakira. Still like the name James. Nubundi zina umwana uzamwite James. Ndaza kubitekereza byo. Ndaza kwa mbitekerezo ni abari n'umuhungu. Fanda agiye kujya mu kazi. Ino. Wa mugabo ugiye kubyara ni Ray. Bebe. Analiza impaya. Muzi ko twabazaniye channel yitwa Analiza TV. Ica ikintu cyitwa makuru koko cyane cyane ya gisirikare. Ntewe ushema nawe urakoze baby. Bebe. You little one. Va mwana uri mu. You make sure you keep mom away from Aunt Carol. Uzatume mama atazongera gura na Aunt Carol. That chain smoking at all. Nago njya nkundoriya mu cyiciro nk'ibitabi. Sari ntona. Ibintu byose bizamera neza. Ibintu byose bizamera neza mugabo mwiza. Mugabo agiye kujya ku rugamba. Aho witiyo ikuzimu abasirikare bahite muhira. Kandi suzogoshesha umusatsi shusho. Commander. Sana kibazo komanda we nta kindi susha. I'd like to be able to look into your eyes when our first child is born. Shaka uzakubona mu maso yawe. Dutera umwana tuzaba tubyaye bwa mbere w'imvura. You know I'll do my best. Urabizi ko nzakora igishoboka icyo ari cyo cyose ariko. Hakuno bagiye kujya mu kazi. Bagiye kujya mu kazi. Basirikare. Baby. Ndagukunda baby. Hakuno. Bihanira deseri y'utuntu tw'uduce iki. Ndagukunda mo bebe. Ndagukunda. Kigali namaze kubona nawe urukundo rwawe. There's no room for sympathy. Sore yarapakiye. War is a country of will. Intambara buriya ni ukwifuza ku gihugu. There's no room for sympathy. Kandi mu ntambara nta mwanya w'imbabazi ubamo. There is no room for sympathy. Not willing to give up everything, you've already lost. Nimba utiteguye gutanga byose ngo ujye mu ntambara ujye umenya ko n'ibyo ufite nyine ubwo ugiye kubibura. You already lost. N'ibyo ufite wabibura. Umugore yasigaye hakuno aratwita inda n'imvutsi umugabo agiye ku rugamba. Bagiye kuri misiyo. Ebe hakuno. Mubi wa mukobwa kandi. Umukobwa twamubonye ariko yishe umugabo umwe muri twe bita Gilbert. Kiegari hano boss. Ese nakoze ibiki? Oh. Soy una doctora de México. Jendo umuganga wo muri Mexique. ¿Para qué me quiere? Murashaka iki gusa umukobwa twumvishe kare wa musore bari kumwe nubwo bamurasha avuga ngo aturutse Langley kandi Langley ni Virginia nyine tuwari akorera CIA. Yego.
bivuze ngo uyu mukobwa ashobora kuba ari maneko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tell me, what is it about you Americans that makes you feel entitled to fuck with the way I make my living? Ariko reka nkubaza ubundi abanyamerika mutekereza icyo mutangiye kunyivangira mu bintu nshaka kwibera. Tugaruke muri Ukraine. Ni umugabo uri guhamagara uriya mukobwa ari. Uwo mugabo wari muri Ukraine. Izina ryanjye banyita Ndisavoga. Yo soy una doctora de México, ya le dije. Yenda umuganga w'umunyamegizike. Digo 1000 veces que no sé. Ko nababwiye kuri ya mugabo. ¿Para qué me quiere? No sé nada. I know. Uyu mugabo nawe namubwiye ibyo narinzi. Ndabizi uriyo Miss Morales. And I know who you work for. Nzi n'ugukorera. So what did you say was supposed to sometime? Waretse kutwangiriza igihe ugatabara igihe cyanjye n'icyawe. Exactly what you think you know. Ukambwira ibyo ukeka kuzi kandi uzi nkeneye kumenya. Ariko umukobwa yimanya amakuru. Hey. Atovalo. Madre que te parió, ¿oíste? Cabrón. Janita ku bagore babyara abana nkawe. Ndi muganga nta kintu umukobwa barakubita dore ukuntu bamugize inoge bamugize intere. Ako surumva kameze gute Miss Morales we? Ugira umunsi mwiza muri yo sauna bagucanire. Vanaho parirere ngubwire mwa. Nico gihe noneho nk'abagabo bacu bagendera mu mazi baze tuganire. Sibyo muzimya amatara bereka. Sasa baje gufata misi. Iminsi 3. Aba agent ba CIA cy'abakozi ba CIA b'igisirikare cyacu. Wo bita Wataros. N'umukobwa bita Miss Lisa Morales. Babasanze mu cyumba babagamo cya hotel muri Costa Rica. Ndetse bashimuswe n'abagabo utamenya ngo ni bangaye bari bitwaje intwaro. Ikibabaje rero Mr. Ross we yarishwe wa mugabo uri kumwe n'umukobwa. Hanyuma Miss Morales we arashimutwa baramutwara. That this has been the work of a guy named Mikhail Troikovich. Kwese turi gukeka ko ibi bintu byaba byarakozwe n'umugabo bita Mikhail Troikovich aka Christo. Bakunda kwita Christo, Mikhail Troikovich cyangwa se Christo. LT is going to give you the skinny on him. Return antereka babwira ndi makuru arabanza namubere. Thanks, senior. Urakoze senior. Mikhail Troikovich. Hanyuma umugabo bita Mikhail Troikovich aka Christo. Bakunda kwita Christo. This guy's believed to have been working cocaine for weapons deals. Uyu mugabo amaze kinini akora ibintu bijyanye no gucuruza intwaro no gucuruza ibiyobyabwenge cyane cyane za cocaine. The Russian mafia. Hagati y'abamafia b'Abarusiya. Guerrillas and ndetse nabo bita Falk Guerrillas. Drug cartels ever since. Ndetse n'abakaruteri b'Abanyamegizike. The late 1990s. Guturuka mu mwaka w'1990 sibyo? Before she was captured, Morales was working in a possible link between our boy Christo and this guy Abu Shabab. Turikukeka ko hari itumanaho ryari riri kuba hagati y'uyu mugabo ngo ni Christo ubwo ni Troikovich sibyo? N'umugabo bita Abu Shabab. Babereka Abu Shabab ni uwe none wavuganaga n'uwo Troikovich. Icyubahiro kibi cy'Imana. Imana y'isi n'abantu yaturemye nk'abayisilamu ndetse ikatuzana intambara ntagatifu iyo bita jihad ikayishyira mu nzira yacu. Ndetse amahoro abe kuri abo ngabo bakurikira iyo nzira itunganye kuzageza ku munsi w'urubanza. Reka mbasobanurire ibi bintu mwa Abanyamerika mwe mubyumve mubyiteho mubishyire mu mutwe mukuru gutura amatwi mwumve sibyo? Twebwe ntabwo turi ba bantu bavangura oya, kandi twebwe nk'Abanyaceceniya wicecens mumenye yuko ntaho dutandukanye namwe. Gusa ikibazo mwebwe Abanyamerika mwabishaka mutabishaka hari ukuntu muza mukagira gutya nk'uko mwahagarariye jenoside yakorewe iki abantu bacu b'Abanyaceceniya b'amagambo. Akenshi muragenda mukijandika mu ntambara mugateza n'intambara mu bihugu by'Abayisilamu bigendera ku mategeko ya Kiyisilamu, ariko icyo cyo nuko Imana cyangwa se Allah izabidufasha mu Amerika mumenye ko nta mutekano muzongera kutugirana kugeza umunsi muzumva ko akebo kajiwa mugarura kama mbayambaya tubatemo mudutemo. Allahu Akbar. Ball is a Chechen terrorist who's Abu Shabab rero ni ikirebe cy'ikinyaceceniya associated with the Beslan school massacre. Yize muri Beslan school Moscow. He's been jumping between training camps in Indonesia and the Philippines. Agenda ajya hirya no hino yagiye kwitoreza mu nkambi zo muri Philippine muri Indonesia ahantu nkaho. The connection between Christo and Abu Shabab. Ura turi gutekereza ko isano riri hagati ya Christo na Abu Shabab. It's still a little bit fuzzy. Bakakanya nago turarisobanukirwa fresh. This was the lead that Morales was working on. Ariko nimba aricyo kirego Morales yari ari gukora. Could be why she was abducted. Wasanga ariyo mpamvu nyine ubwo bamushimuse. Senior akomeza ibi. The personnel recovery of Mrs. Morales. Rero icyo tugiye gukora ni ukugarura mukobwa Miss Morales. Who's got questions? Niba ufite ikibazo muri See chief, you got any updated source intel? None se hari ahantu waba ufite amakuru cyangwa iki? Numbers inside the camp. Tubwire ngo iriya nkambi irimo abasirikare bangana iki? What about roving patrols? Ese patrouille bazikora gute? Maybe 8 to 10 bro, but we don't know hasi niyo nk'abantu nk'icumi cyangwa iki. Anything about roving patrols, you just ariko ibyo ntubigire ikibazo cy'abakora patrouille. Assume that they're out there walking around. Kubera ko turaza gushaka uburyo tubavana hariya ni mugerayo. They do this for a living too. Senior, what kind of weapons on target are we looking at? Intwaro tugiye guhangana nazo se ni izigipima intwaro zigifite nizi baba barangije kukwita igipimo tayari. Heavy weapons, these guys are narco traffickers.
bafite intwaro zambaye kuko bano bagabo bacuruje ibiyobyabwenge bacuruza intwaro ubwo wumve ko bashobora kuba bafite intwari iyo ari yo yose yaba yarigeze igera mu maboko y'abasoviyete nabo bayigiraho ko wasanga bifite za M2HP za Calibers 50 ntago tubizi rero niba ari intwaro mushobora kujyana ari irenze izindi nge nababwira kujyana za rokete mukajyana za ntwaro zituma urasa umuntu nyine tukamuta hari ikindi kibazo mufite any idea whether she's ambulatory or not none se mwamuzi ngo ibi bintu biri bari hehe nkambiri there's a ton of blood on the scene ahantu ibintu byabereye bajya gushimuta uriya mukobwa twasanze amaraso and a lot of it was Mr. Ross as we amenshi yari umugabo bita Mr. Ross ari nawe twahasanze gusa n'uwo mukobwa nawe hari amaraso y'amake twahabonye these guys are savages aba bagabo bakora ibintu nk'ibyihebe nyine tuni nk'inyamaswa they are savages you're going to have to assume that she is non-ambulatory utabasha kumva ukuntu bakoramo akazi mumenye ko mugiye guhangana n'abagabo you're going to have to bring stuff to carry her out rero mujyana ibikoresho biri bubafashe gukura y'uwo mukobwa umusirikare wa CIA maneko wa CIA washimutuwe muri Costa Rica abana bahise binjira kajugujugu iryo harabura iminota 2 ova ngo musimbuke muve mu ndege bana biteguye kurwana urugamba agasobanuye+.com ni website byose yabiri kuberaho amafaranga 5,000 ku cyumweru ku kwezi 3,000 ku cyumweru cyangwa waba ushaka filime imwe nayo urayigura ko gasobanuye+ birakunda uva mwana gotta let us know who that guy is so when we get back we can kick his ass. Mwana uriya mujinga uzwariwe tugiye kugenda tumanuke dushota agatafari ke tugaruka. What guy? Uwuhe mujinga suri kuvuga? That fucked up haircut. Mujinga wakogosha ubundi ni wendi kuvugwa kogosha akakuvanaho umusatsi. Abatera story nyine hako. You should be the last guy to talk. You look like the Dominican Mr. Clean. Hakuno. That means my head shines like your gold teeth. Mwana uri kubona sukuru umusatsi wanjye urabagirana nk'iryo ryinyo rya zawe. Itocari ngumukobwa fire. Clear. Byose bimeze sawa all clear. Target secure. None umwe twari tuje guhiga ameze neza. I'm going to get Mikey. Reka nje kureba Mike mwana. Hakuno. Gace. Sirikare bari basanze hano babakozemo umusiri babahinzemo ubudehe kumba umukobwa bamugize. This is Chief, target is secure. Stand by. Lieutenant. Umukobwa twari tuje kureba afite umutekano. Package. Ngiye kumenya neza ko twari tuje kureba ko kari. As Mikey is down. Mike ari hasi. He is down. Mike ari hasi yarashwe over. Mike ararashwe. Sawa, uwo mwari muje kureba muramufite se cyane. Hanze bakumfirime kari nawe bari baje kureba kuko. Chief, I got a cell phone. Mfite telefone afande. Hakuno. Bamuzirikishije kiriya rene ibiganza babipfumuye. Kiriya rene aryo niko bazita. Rebe. Hakuno. Chief, looks like you have two aggressor vehicles. Bisa nkaho hari imodoka ebyiri zirimo kuza ziturutse mu majyaruguru ziri kuza ahantu muri. Mushaka uburyo musokera ku rugi rw'iburasirazuba muze muhite muhura na clip bacikisha bavana. Miss Morales, ngiye kugucyura imuhiro. Gusa utubazo duke nshaka kukubaza ubanza unsubize. What's your mother's maiden name? Izina ry'umukozi wanyu yitwaga nde wa mama wawe? Rosales. Bamwitaga Rosales. Street you born on? Wavukiye ku uwuhe muhanda? Hot Spring. Ngaba ari terime za gikomando sawa. Ihangane gato mwana bamugize intoki gusa hari imodoka ziri kuza Whiplash over mufite imodoka ziri kuza aho ngaho ziturutse mu majyaruguru over mufite imodoka ziri kuza aho ngaho abantu bahita bakata ubwato mukene kuvaho nonaha turahita duhurira he hamwe twari kubakura bwa kabiri hambere turabona byanze abasa wigaralal mugira tugira bataragira bakagira imodoka zigeze hafi nko muri yadi 1000 mwana cyo kukuvana no mabusha hakuno bahita bakatusha umukobwa abasirikare bahita basohoka bihuse sinzi hakuno umukobwa bahita bashyiramo hakuno baco twagiye tabakandakira ikimodoka umukobwa baramucikishije yari umusirikare wande wa leta zunze ubumwe za Amerika yari agent wa CIA Angli Virginia CIA batarasohoka batarajya kure sasa dore ngo barahura na za modoka zinjira bana bari mu mashyamba nabo bahita bamanuka dore ngabo babangutse nane muzi n'ikindi na hahandi ya kabiri ndabona tutakihabakuye mushaka undi muhanda turi buze guhurirayo gusa mukata mugendera ku ruhande rw'ibumoso umukobwa aryamye hakuno afande hahandi bari kudukura hakabiri nawe n'ibikuru shaka uko ubigenza mwana umusa nawe shaka uko ubigenza hakuno ndayakiserera imodoka sinzi gumana natwe mwana Mike bamutayemo umukobwa baramutwaye mu gisasu bikamutangira kubata bico bita isasu wowe sasu rirakurya rigukubita mu bukonje ukumva rirashyushye bico bita isasu uzi n'ikindi n'ahandi turaharenze basubiramo bava turaharenze abandi bana bari mu ishyamba basinipa nabo bahita bamanuka birukanse
isasu mwana uzi n'ikindi tugire batarakira icyo bita isasu twaye cya doji umva isasu wowe hakuno bari imbere byebe bibari inyuma bibari bubi byebe bibari bubi bibari inyuma bibari hafi bana kandi bashumuye do kira gutya bari kakuno do avana RPG nagutinda mu nzira uzi n'ikindi kiramo igisasu mwereka cunga imodoka inyuma yabo byose meze sawa fire dore imodoka ngo barayegura y'ibyebe ya mbere bayita hasi nyagasani mwana w'umunyamerika yaje yiteguye wapera baraminutse ntago ari guhumeka mwana Mike ntago ari guhumeka aba nabo b'abasinepa nabo bahita bafatirana n'aba bicomeka mu modoka bahita bakomeza urugendo nta gutinda mu nzira mumereze M4 mbere kutuntu mba nikorera mwana bamupama M4 bunda ya gisirikare whiplash kwa babuze n'abandi bari mu bato rero dukomeza urugendo ntago bari buze hano muri uyu muriro dushaka kandi bari butukure Mike mwana ntago ari gutera gano pass tumwe ntago ari gutera ariko ibyebe byakurikiye bisasu mwana usiri ikindi cyakuntu tuzenguruka bakurikiye fire nicyo bita isasu ibyebe birameneka biza ari byinshi noneho sasa nicyo bita isasu babatamo nicyo bita isasu babatamo ibyebe wapi byanga gusigara ibyebe shabaye bivanaho paraburize windshield y'imbere biyivanaho barakurikira basirikare mwana barimo baduturuka inyuma coming up from Lille barimo baturuka inyuma sinzi byose bana whiplash over aho mwari kumukura kabiri byanze dushake 12 extract cyangwa se ahandi muri butuvane hagatatu over sawa twabyumvisha over ayo ni amasasu turi kumva yanyu yego sawa naribi reka tubere ku tuntu twikorera abana nabo bahita bazenguruka bahurira imbere karabaye Kibi biri kuba mwana uwo Mike mumugumisha hasi hakuno bakomeje urugendo byebe byakurikiye bagutinda mu nzira n'iki byose mwana arabura gatongo togere sinzi ko bagerayo ibyebe bibari bubi icyo bita isasu dore ibitoyi by'amasasu icyo bita ibitoyi cyasi biporoporo by'amasasu rebe yagasanye Mike wedo kira mwana umusore turi mu nzira mwana You took one to the face, man. You're a hard motherfucker. Do we get this? On our way to extract. AJ. Turi mu nzira baje kudutwara mwana. AJ over. Mazi mwana tugiye kugera mu mazi tayari karabaye bagiye kugera u Rwanda ruherero. Ibyebe byakurikiye babicomeka amazi mu bageze u Rwanda ruherero. Ndamufite umukobwa mwana ndamufite bano bana bahita bavamo. Imodoka kandi uko ziba zigiye kwibira zijyamo amazi. Ibyebe byakurikiye nabyo. No bitarajya kure dore ubwato bwa gisirikare bw'abanyamerika ngo burabigwamo. Dore ubwato. Amashinigani wowe. Amashinigani umvicho bita isasu umvicho bita isasu umvi umututu w'imbunda umvi bitoye uburyo bimeneka moto abatamo ibishebe babikozemo akazi babitunguye uratse umvi igitoye cy'imbunda umvi igitoye wowe ibyebe bikizwa n'amaguru dore uburyo amazi rero harimo ibintu bita ceramic balls utuntu tumeze nk'amabiye twose tungana nka 500 mu ijire rimwe hanyuma iyo tugiye kubikamo ayo mabiye tuyabikamo indani mu ikoro ayo mabiye araturika pe biteye ubwoba ushobora gukeka yuko wenda nkubeshe ariko araturika uyino urebe hakuno to na amajire bakoze iburahisha mu kumeze nk'amabiye duturika ushobora kureba ukabona wenda tutarenze utwo tubiye ariko ugenda tuzi nk'umuntu dukora ndatuzi Конечно, существует всего несколько вооружений в мире, которые управляются человеком. Реба nimba ugira ngo ndakubeshya. Reba. Shishano cya cyuma gisaka giskaninga kira detecting aya mabiye ntago ibi byuma biyafata. Bino by'aba security ntago bifata aya mabiye.
BN nibanga ntago It's an exclusive of White House. wazenguruka no muri White House wambaye irino kote nta muntu wamenya ko injiranyemo igisasu mu magambo makizi BN ibisasu nareba se ukuntu bikora Есть время? we Ходить в Сибирь? ufite igihe cyo koga se ukagenda ukagera muri Siberia Это взорвется. Никому. kubera ko aya mabiye aramutse aturitse nta muntu waba ufite umutekano hano bye biba biri muri diro zo guturitsa abantu 500 пуль. nawe tekereza amasasu 500 ariko izibiye ngo ziba ari 500 mu ijere rimwe ati tekereza ari nk'amasasu 500 ari guturuka ahantu hamwe ari karasa mu byerekezo byose cyane haba guturika kudasanzwe sibyo A1 hakuno hari abari kureba match Если взорвешь только одну, ubashije kugeza iyi jiri imwe muri iriya stade s'urugero ureba hariya muri stade ngiri cyangwa muri casino cyangwa se muri supermarket cyangwa se kwa muganga uzama hano wakora watera ubwoba isi yose kubera izi jiri isi yose yagupfukamira ku ijiri imwe byihebe kireba stade ariko waturitse kariya ga stade nk'imanukira ko bitekereza uri ibyewe nago wamenya tuva tugaruke hakuno nanone kandi ireba ariko musore irebe sho urasa kwa kundi wana bamburi kote cyane ujya ameze neza naribe kibe cyavuye hariya kugura nimba ari amabiye ibisasu kiza From time to time, izi ni kindi mwana igiye I get to kukire see my old friends from my old life. ndi kubona inshuti yanjye ya kera nkibuka ubuzima bwa kera sha And always disappointing. mwana iteka ryose wasaga nk'umuntu ushaka kunenguha Come assholes, such a boring. rimwe na rimwe arigiye wahindukaga gatafari ubundi nkabonura boss Believe I tried to get them in bed all those years ago. hakuno ni wa mugabo bita Troy Kavich cyangwa se Kristo to umaninete mva mwana cyo kihebe It is nice not to be disappointed, Yuri. ikiza nuko utigeze untengo washaye uri we That's not my name. iryo ntago ari ryo zina ryanjye ariko ndabizi Mohammed Abu Shabal. bakwita Mohammed Abu Shabal Son of Shabal. umwana wa Shabali ndakuzi Your father's name is Evgeny. ubu muri zina rya sko ryaramamaye sha turamuzi ibintu byarahindutse rero Yeah, things have changed. ni byinshi byahindutse byo That's why this is the last time we might have to see each other for quite some time. wabona ari nabwo bwa nyuma tugiye guhura mu nshuro nkeya cyane pe For I might have to find a hole to hide in. n'ubundi mwana hari byinshi umuntu aba agomba guhisha nci rebe tugiye kwisha ntabwo ndi kumva ibintu uri kumbwira ariko I'm being watched by the CIA. CIA iriko migiri kuncunga And I'm not taking any chances. rero sinzongera kujya mbonana n'abantu bya hato na hato sibyo As the opportunity presents itself, I'm taking my family south. ngiye gufata umuryango wanjye twimukire mu I majyepfo have the energy or the will to fight the Americans. ariko nzakora igishoboka cyari cyo cyose ngo urwanye hanyuma si yo twari twarumvikanye diro twagira Mikael we My men have been training for almost a year now. I have devoted abasirikare banje bamaze hafi umwaka bitoza much of my resources. ibiceri nari mfite byose nabishoye mu basirikare banje Yuri, ariko se diri just iracyahari because I've taken early retirement does not mean I'm not holding up my end of the bargain. we kuba numubwiye ko ibintu ngiye kubivamo ntibivuga ko nzabivamo ntarangije ibyo nari narukwemere kugukora hari byinshi byo Will gukora be just without me. ariko byanakorwa mbaye ntahari You'll have to use my trusted associates. rero koresha abagenzi banjye wizera That's not so good for me. ibyo bintu ntabwo ari byiza kuri njye ariko kujya kumuza n'abandi ari we twatangiranye diro si fresh ziba ariko ziba You're fucking bullshit. ndakubwiye ngo ziba Good. Doesn't work. You can't change it like that. nimba atari byiza n'ubundi ntabwo byakunda tubyore Changes nothing. ntabwo biri buze You guhinduka told me everything's changed. kandi uri kumbwira ko ibintu byose byahindutse ibi ni ibiki What is that? ibyo ni ibiki byahindutse I do to get here? uzi ibyo nakoze kugira ngo ngere hano The men who I had to sacrifice to get here? uzi abagabo natambye nk'ibitambo kugira ngo ngere Any idea? uzi ufite igitekerezo cy'ukuntu bangana You live up here in this ivory tower. none wowe hano mu muturirwa ureshya No, gutya you don't care. bimeze nkaho nta n'ikintu witayeho sibyo byebe bibiri bitangiye kubishwaniramo iki yarumiwe ni Kristo cyangwa se Troy wati harya Troy Kavich ibyo birabaye tuva twigarukire hehe USS Bonhomme Central America. What's the status on Mikey? He's definitely gonna lose the eye, but he's hanging tough. Mwana umurara yabuze ijisho ngo ni Mike ariko tu aracyakoma inaga ari bupfe wa hakuna abana bavuye kuri misiyo mu Get right into this. Great smoke checking those assholes and get morales back. It's above ira bikuriki mwana byatuvanye for Mikey, but I gotta tell you what, that was solid work. reka nze kubwira afana ukuntu ibintu byawe byanjye Chief, you make sure you get that down to the boys right away, you hear me? Sure. mwana ibyo mukora byose mugerageze muyikore vuba uranyumva sawa And Morales was one tough chick.
uriya mukobwa Morales twatabaye ni ninja ariko itapfa gutanga amakuru arakomeye. She should have gotten the stuff up the chain a lot faster because this thing is way bigger than we thought it was. Mwana nubwo mutari kubona ibi bintu birahambaye kurusha uko twabitekerezaga twe twumvaga ari misi irangira gutyo gusa ariko siko. How was that? Bimeze bite? I thought this was a cut and dry AMSIT recovery. Narinzi kiba ari ibintu byo kugenda tugatabara umuntu tukamugarura bikaba birangiye. Yeah, it wasn't until we got into that phone that you guys picked up in that shithole. Byari ibyo ngibyo kugeza igihe twitabiye telefone ubwo mwari mukiri muri buriya. Turn me on to something that just does not look right at all. Byasha kurangira tsanze ari ikindi kintu kandi kitagaragara neza mu maso ya politike na leta. What's not right about it? Ikiso kitagaragara neza. Crystal and Shabal are a lot. Chebe bita Crystal, ikindi bita Shabal bamwe batonganaga mu kanya. I thought they were. Ni inshuti kurusha uko twabitekereza. Shabal is a wild card, man. Kandi Shabal ameze nk'injangwe y'inturo yo mu gasozi. He's an old school jihadi that couldn't give a rat's ass about money or drugs. Nagaje yita ku mafaranga cyangwa icyo yamaramaje aragiko. Yeah, and his childhood friend Christo, the dope dealer. Hanyuma se inshuti ye yakera yo mu bwana Crystal si umuntu ucuruza nyine so umudira so umukomisiyoneri. He is not a dealer. Naga ari umukomisiyoneri udiringa ibintu mwana umucuruza utuntu twawo turawo ya. He's a smuggler. He's a smuggler ni umufutuzi. Ufutura simuzi byari byo kumwambutsa amagendo yapo. Yambutsa amagendo. You have got to be kidding me. Uri kunyinisha. That is exactly what I'm thinking. Nanjye ibyo nibyo natekereza. He wants to kill Americans. Shabari ni bashaka kwica abanyamerika. Sibyo? Crystal knows how to get fuckers inside America. Kandi Krista akabaza uburyo yakwinjiza ibintu muri Amerika kuko ni umufutuzi nyine yinjiza ibintu bya fraud. This could be big trouble in Little China, fellas. Icyo nzi kibi bigiye kuba ibintu bihambaye abasa. They're gonna hit us at home. Biraza kurenga ibyo twatekerezaga birarenga n'ibyigeze kwa mu Bushinwa. Twese baraza kudukubita kandi baradukubitira iwacu muhira muri Amerika niho bagiye kudusanga. Bagiye kubasanga muri Amerika abasirikare bari. The boss and the Spec Ops task force, and this is what's good. Bakoherejeho task force sikagira utuntu yikore. I need AJ and Ray standing by to launch. Dore ukuntu tugiye kubigenza rero. Nkeneye AJ na Ray. SR in 2 hours. They're going. Baze kuba bageze kuri SR mu masaha. Some freaking fire miles on the way to Africa. Bagiye kugenda bagera hafi ku mwaro wenjera muri Afrika cyangwa se ku cyambu cyo muri Afrika. Why Africa? Kubera iki se muri Afrika ariko ho bagiye. We pinned it airfield there with that phone that you got. Uribuka ya telefone wigeze kwita. I think that Shabal is going to be there doing a weapons transfer. Ndakeka Shabali ni agiye kugenda agakora transfer ziwe. Agahita katayerekeza mu burasirazuba. West, what are we talking about? Ese mwana uri kumbwira mu burasirazuba umubwira ubuhe burasirazuba? Mexico West. Uri kuvuga burasirazuba bwa Mexique cyangwa? Yeah. Yego. Mexico West. Mexico West burasirazuba bwa Mexique. That's worst case scenario. Kandi urabizi hari ahantu habera amahano. The rest of the platoon are going to stay here on standby. Hanyuma mwembi mwe muraza kugumana muri gume hafi na platoon. Primary assault force in case something goes down anywhere near America. Muraza kuba muhagaze hafi ku buryo ikintu cyose kiregera umupaka leta zunze ubumwe za Amerika mukubitira mu mavi. Check over twabyumvisha fani. Around for any questions as they come up. No. Nihaza kugira ikibazo kibivukamo. Oya mwana. Christo, he pulled a Roman Polanski on my ass and disappeared. So I'm going to link up with SEAL Team 4. Ngiye kuvugana na SEAL Team 4. And we're going to go hunt his ass down in the South Pacific. Tugiye guhiga bino bigori kibinda aho biri mpaka tugeze muri Pacific y'amajyepfo ubwo ni inyanja. So straight up Mai Tais and palm trees for me. Twabamanukana tukabageza Mai Tais twabacisha mu biti by'imikindo ndabereka ibintu dukora. Za mwana basa mugende mu babone natwe reka tujya utwohereza. Good luck with that baby lieutenant. Felicitation Lieutenant narumvishe ngo ugiye no kubyara. Areba ikivandimwe cye. Does everybody know? Hako wakikurya abantu bose warabibabwiye. Only the important people. Aya nabibwiye abantu b'ingenzi gusa kandi cyabivugiye mu kabari ko agiye kubyara. People to who? None se wakigorye b'ingenzi kuri nde? Kuri wowe. Yes so. Niko mbikiye. Ugiye kumbyarira se wambowe ku buryo ugenda ubyama. The boys. Hey, hold on one second. Reka nje gutanga amabwiriza ku basore bandi tugiye kucyana. Aba baragenda bayoboye team aba babiri bo bagiye kugenda bayoboye team. Mwana umusa sinigeze nandika kantu nka kano na mbere. I am. Niyo mpamvu ngagusiga. And to be honest with you. Mubwije ukuri rero ukuntu gahunda I'm gonna call in the command and trying to get you home. Narinzi ko ngiye guhamagara fande nkamubwira ni none se kumuvandimwe agiye kubyara nakuru mwabo muhaye ikibaraga subira imuhira ho gato. Now work's picked up so much. Ariko kubera akazi gakomeje kuza ari kenshi. I feel like we really need you here. Ndakeka hano turagukeneye mwana nanone ntiwasubira imuhira tugukeneye mu. Last cruise to Lombard. Uribuka ubwato bwa nyuma twagiyemo bwajaga muri Anbali. Yeah. Yego. When you had that final turnover op and you said I didn't need to be there. Wakigorye ubwo twajyaga gukata ubwato warambwiye ngo ntago tugukeneye. I was laying in bed and I realized the only thing I needed to do now was go home. Naratashye ngi muhira ndaryama mu buriri bwanje. Ndavuga ni koko ubungwire kuba ndi mu rugo. Something went south on your op. Nibwo ahise haza indi misiyo mu majyepfo. I would always regret not being there with you. Rero nari kwicuza iyo nza kuba ntari kumwe nawe. I appreciate you taking care of me big time, Dave. Ndabyishimira ko rimwe na rimwe ujya ushaka kumfasha Dave. Working some things with the brass. Ariko nanone hari ibintu umuntu aba agomba kwita akabikora. If I can and things slow down, I'm gonna get 2 weeks off. Basi nimbikora nkabikora gace ibyumweru bibiri akazi karaba karangiye dusubire mu rugo. Works out either way. I really do. Na ribi mwana umusa ndagushimira kandi ubyumve ko ngushimira dukora akazi. We're gonna take this piece of paper. Ariko akazi nikatanagenda neza nzafata kano gapapuro nyandike. Make it into a nice paper airplane. Gende ngakoremo indege nyigurutse umuparara mu ginga. Uri kuyibona uko unaijua unaihangalia vizuri tano kwa tano.
mwana hari ikintu uri kubona yego ndi kubona imodoka eshatu kijimene ndi kubona imodoka fuel tank 2 jeeps fuel truck sorry na jeep ebyiri one of them has a 50 cal imwe muri zifite 50 cal ni ubwoko bw'imburwa ni karabure senkani 50 caliber ebe hakuno gake iki kintu uracyumvishije mwana G gake ni indege yacu wanasanga koko hari indi ndege nayo yahise inyuma hakuno ibaca hejuru filime witonze hey turi muri Somalia burya Somalia umurwa mukuru bawita Mogadishu mwibyo mwana reka turebe hakuno indege yaje guparika ku kibuga fana yo kamera yiwe abantu mushaka gukodesha kamera nziza zigezweho Black Magic amasoni muri analiza tuba twarabatayemo ibintu biri neza ku mafaranga yawe make wakodesha Black Magic 6K Pro dufite inyoni ebyiri mu kibuga southeast our paths no tail ID ya ndege twacekaga kari yacu ko nta kimenyetso ndi kubona no tail ID ndi kubona ku murizo wayo nta kimenyetso kiriho tumenye abana bo muri Amerika babageze kandi bakurura ko ari byo bari gupakira ibyo bari gupakira aba bana baje hano mwibukara abandi bafashe n'imisi handi hano we were in Africa right ubushize ubwo najyaga gusuzuma umva ikigo ryako cyakarari uko umbe hano ari byo bari gupakira last time I checked we were in Africa right harya ubwo meruka gusuzuma twari turi muri Afrika singora yego kubera iki sumusa there's 16 Filipinos down there hariya hari abantu basaga 16 b'abanyafilipine kandi hano turi muri Afrika Filipine ba muri Aziya hariya epfo ubwo mu ahagana mu majyepfo ya Aziya ibaze rero kubona abantu bavuye muri Aziya baje muri b'abanyafilipine bari muri Afrika Somalia ikibazo praying in Mecca right now nana bari gusenga bareba imaka uri kubibona abayisilamu buriyo bagiye gusari umutwe bawerekeza imaka Filipinos definitely not skinnies bariya n'abanyafilipine mwana must have picking up some Russian ndi kumva n'ikirusiya hakuno bari gusari hakuno abajinga mwe makarito muyitondere umenye ko muramutse mukubise hasi ikarito nimwe twese twahita tujya mu ijuru mugiye guhinduranya indege sibyo hakuno hakuno gake nitugera ku kirwa sibyo nibwo abasore bari buze kurangira ibintu byo kwitegura neza barabisoza hari inshuti yanjye muri buze guhurira mu ndege ibisigaye iraza kubigufasha muri mu nzira ndamagara indege yabo wapi Roger, good check. He advised we got 2 sterile aircraft. Ufite indege ebyiri ku kibuga cy'indege mwitonde. Departing to the east for following location. Imwe iri kujya iburasirazuba uhereye kuri location ngiye kukubwira. Papa Lima Sierra. 10 Papa Lima Sierra ni terime zaje komanda. Advise when tally target over. Roger, copy. Sawa turabyumva over. Akwereka hakuno Central American Coast. Hari ubwato buhari. Ya mato manini apakira indege bazita za yacht carriers. Changa saga pachira ndi mato. An agent tag just landed on Cedros Island off the coast of Mexico. It has copy 2 aircraft. Hakuno. Sana hari bi over. Hey Chief, you are not going to believe this. Ibi bintu nakuri bubyizera. One of the planes Ray and AJ tag just landed on Cedros Indege Ray na Je bari baje kureba nkiyambere ragurutse. Island off the coast of Mexico. Kandi ivuye ku mwaro wa Mexico inako iraparika ku mwaro wa Mexico. Has Shabal on it with an unknown kandi iyo ndege irimo Al-Shabaab. Bro jihadists. Harimo n'izindi rwanya jihadiste byabyebe nyine tubirwana intambara byita ntagatifu akenshi biyitirira idini rya Islam. Islam ntabwo ibwira abantu ngo bajye kwica abandi never. You kidding me? Kunyinisha mwana. It's like we're going to get to hit that target. Isa nkaho tugiye kurasa igipimo rero. Senior and the Swift boats are punching out. Bafandise bo bari kubivuga. They should pull a little more intel for us so we'll see. Tubanze dushaka ni makuru ahagije ikindi tuza gukora turagikora nyuma. Sawa. Hakuno. Kwereka tuveyo nanone tugaruke South Pacific. Hamwe bavugaga ngo bagiye kujya guhigira ibindi byihebe. Wari ibindi byihebe bakeka ko bihari. Mumbe barakwereka hano hari ubwato. Ubwato. Ya mato ya fresh ariko nyine tuyingagari niki. Mata datunga bakene. Utuntu tw'utuboto baba bari kwinywera. Ebe shiraho hari indege yahagurutse y'imiji. Sinzi ngo biraza gufata igihe kingana cy'uburetse baby. Hari imiji yahagurutse zamuka ikirere. Menya ari suko yitu. No, I will. I gotta go, honey. Urabizi ko ngukunda shushu pe. Ndaje ndi yatangiye kugura utwenda tw'umwana harya ya myenda bayita bibero. Ya bibero ni kamwe umwana mwe. Sana nda gukunda. Hakuno umugabo yavuye mu rugo umugore wagiye kubyara. Maze kwipapa fresh. Hakuno gato bupakira indege ziba ziparikaho. Rebe. Ты слышишь, я тебе говорю?
Должна слушать маму. Simba nshaka kujya gukina na bariya bahungu. Urabyumva? Я не хочу, чтобы ты играл с этим. Uri kunyumva ariko ibintu ndi kukubwira. Ты меня слышишь? Okay. Ну что я сказал? Sawa ndaza kukuvugisha nyuma naribi. Hakuno gaci hakuno hey bakiraho yakiraho yumva fire masasu hakuno Bravo Alpha barabura nka metero 200 tukaba tugeze ku kigabo hakuno baramuzenguruka umugabo hakuno baramuzenguruka fresh hari ndege yaparitse hakuno to ndege zaramuzengurutse n'amato Bravo over itera message command ariko hakuno bwato bw'umugabo batwaye za ndege bita Augusta indege y'intariyani ina Augusta na oya ina Augusta tu Whiskey Charlie over turi kubona igipimo Bravo visual on the target hakuno abantu bwato bahita babwinjiramo igitaraganya ngo nuko ari ubwawe se waririmbye ucezereza gaito uburyo abana babwinjira dore uburyo abantu bwato bari kubutondagira nabwo burimo ikindi kirebe hakuno hey bwato bwaba marina abasirikare mwese muri ku rugamba mbandimo mbaramutsa Bravo ufite Viper at 12 cyangwa se umwanzi imbere yawe do fire mu mutwe barica bana baba bari seri baba bangutse nta mikino baba bafite agasone+.com abonema ni 5,000 ku kwezi na 3 ku cyumweru kigaba hakuno fire hey bana baba bari mu kazi baba batumwe n'igihugu nta mikino byebe bari bafite hano bakekaga ko biri hano sinzi umenya bana weja hasi wa mujinga utume mvuga nawe Bridge secure. ibintu byose bimeze neza hakuno bandi nabo baramanuka fanda aramanuka fande mkubwa namujua namwona namwangalia vizuri gake bucice mu gace byebe baragifashe tu Добрый Как ugora mwiza mwana ese bita Troy Kavic cyangwa se Christ meze neza Говорите ребятский? uvuga igiseribe cyangwa icyanyakroasia ngo yamvuga ikirusi nakuru umufiseribe cyangwa umunyakroasia ndo umuseribe ndo umurusiya ngiye Да. uri umurasiya yego Русский. English okay? kibazo se ko ntavuga ikirusi icyongereza naribi English is fine. icyongereza naribi Can you come with me? kabambure At least you're not gonna do anything crazy, right? ninguhambura nizere kudakora ubugori Easy item, so to speak. So you're Russian, yeah? uri umurusiya se mwana umusa ngambwira ni ikibe hano bagifashe yego Yes, I'm good. Thank you. urakoze Sorry, I don't know your name. ntabwo ambwiye izina rya ariko we bakwita anyita Otto Yes. Otto Ahmed buryohe And you're... mugende mukore subscribe kuri YouTube channel yitwa Buryohe TV mumuremere Christo. je banyita Kristo Kristo nyine Troskavich. So how long am I gonna need to keep busting your balls about getting one of those patches? hakuno reba bana hakuno I think it was like a one-time deal, man, after 9/11. nshaka ni diro y'akazi tujye gukora rimwe My uncle sent a bunch out. nyuma y'ibyabaye ku itariki 9 z'ukwa 11 ibyabaye murabizi hari ukuntu ibyebe buriya cyane byo mu mutwe wa arya Bin Laden yayoboraga uwe mutwe ko ntari kubyibuka fresh we baragiye baturitse icyo bitaga World Trade Center ni inyubako zaturikijwe muri Amerika bazigongesheje indege akenshi kuva icyo gihe Amerika yarahabutse. After this go round, I'll give it to you. bahita bagiraho siro kuvuga ngo ntago leta zunze ubumwe za Amerika tujya tunegosiya n'ibyemezo. I don't want to give it to you anyway. Mwana n'ubundi ntago nshaka. Besides, man, I'm pretty sure I saw you putting something in your car pocket the other day. Mwana ubushize nigeze kukubona upakira akantu mu mufuka karagati. I know. I've seen you carrying something. Nakubonye ari akantu. Uri mushyira muri uwo mufuka aho ngaho nagaki. What is it? Nagaki mwana. That's my grandfather's flag. Iri ni darapo sogokuru yamaye. My pop gave it to me. Yari haye papa na papa rari. I'm gonna give it to my boy someday. Rero nanje munsi nabyo mwana w'umuhungu nzarimo. Abantu baba bakora igisirikare kibaho mu maraso avuga ati njewe mwana wanje umwuzukuru bose bagomba gukorera igihugu. Aziko nanje umba ndi gukorera igihugu none. Wonderful boat. Wicaye muri bumwe mu bwato buhambaye. Urakoze. Ndaciye ku bwato ni Starship. Starship. The way you say Starship. Sha buryo uvuzemo Starship ndabikoze. That guy. Siko bivuze nk'umwao uri mu Rusiya koko. Star Trek. What's his name? Ande ya filime yitwa Star Trek urayizi. Scotty? No, he was. Sorry. Harya mwita ndubuntu buyikina mura. Amwita Scott. Yes. You never seen Star Trek? No. Wigeze rero Star Trek wa. So here's the problem, pal. Dore ikibazo kiri hano rero We're worth a lot of money. Mwana ubwato ariko burarenze. Nawe umenye ufite ibiceri byinshi. Or you were worth a lot of money. I believe I still am. You do. Cyawa horanya amafaranga n'ubu ndayafite. Urayafite ndayafite tu.
All right. Sawa. Let me tell you how the world works there. Reka nkubwire ukuntu rero isi ikora umusa. Crisco. Crisco we amwicu. It's Cristo. We banyita Kristo naga ari Crisco wa mujinga. Sorry? Cristo. Nitwa Kristo wa mujinga. Of course. Sawa. It's okay. Let me tell you how the world really works. Rero reka nkubwire ukuntu akazi tugiye kugakora n'ukuntu bimeze. This is no longer your boat. Ubu bwato nago bukiri ubwawe. Sibyo nubwo twabugufatiye mu bahise babushima tutayari. Gwari igihe kera ngo umurara yigeze kugenda kuri stade yari yaruguru. Ahita yandika icyapa amanika ngo aha hafashwe. That door, kuva nakwinjira muri ruriya rugi. Same guy you used to be. Ntago ukiri uwo wari uriwe. You're just not. Ntago ukiriwe. There's nothing I can do to stop that. Kandi nta n'ikintu nakora ngo uhagarike ibyo bintu. Nothing I can do to help you right now unless you let me help you. Nta n'ikintu nakora ngo ngufashe ubu none nakiritse wemeye ko ngufasha. Together, pal. You. Bitugomba kubinyuranamo mwana maniga. Kinawe. How is it that you're working with these jihadi folks? Harya abantu bakinga baba jihadiste mukorana gute bano barwana ngo intambara ya jihad? You're Jewish, right? Uri umuyahudi sibyo? Shabal is what? Shabal harya bisobanuye iki? You had a friend like you grew up with. Aya nshuti mwa mwarakuranye nyine. Have you ever had a friend that you grew up with? Uvuze nakubajije ugira inshuti nka kwa kundi uvuga ngo uyu mujama twarakuranye turazinanye kuva mu bwa. Like great interest, played soccer or what would you play? Uwo mwagiye mukina football kagumba. Baseball probably, right? Mukina nka baseball. Yeah. Yego. And then you went out your separate ways and then mugaca mu nzira rero zitandukanye. Years later you meet up. Nyuma y'imyaka myinshi mukazagira guhurira mukongera mukagugana. Recognize the person. Ugasanga uwo muntu ntago kimwibuka neza. And that's what happened with Shabal. Ibyo nibyo byabaye kuri Shabal rero. We share a common interest. Je na Shabal hari inyungu dusa nkaho duhuriye. He came up with this incredible idea because of his beliefs. Rero yanzana igitekerezo cya daje bitewe n'ibintu yizeye. Necessarily share his beliefs. But he's a smart guy. Usibye ko ntahina nitayeho kuwinga aratekereza icyo ashaka iki. Gusa ndabizi ko like hari ukuntu bijya bigenda ngaho. Almost like this is me. Bimeze nkaho yari njyewe. Sibyo? Hakuno nakana hano. And that's Shabal. Uwa akaba ari Shabal nyine dusa nkaho duhuriye. Iyi akaba ari Amerika iri hagati ngakubitira iburyo akubitira ibumoso tukayimena. Concept no. Right here? Yes. Think this is some kind of game? Do you find this amusing? Do you realize what you're doing here? Blackbeard actual, this is Blackbeard man. Mission counterpart, secured. Report to Tri-Hole. You're cleared to move on. Roger, mate. Clear to target. Abandi bana bagiye muri misiyo. Aba bagiye muri misiyo hehe? Umupaka wa Mexico ni iki? Na Amerika. Hamwe bakeka ko abashaka kwinjira muri Amerika ari kwinjira. It's my family. Je abantu bonyine nsubiza n'umuryango wanjye ntabwo wambaza ngo ngusubize urumve kirebe. Into my tribe. Amugore wanjye n'abana banjye. Nako n'umwana wanjye. Nta wundi muntu ujya nsubiza njyewe. Running late somewhere? Shit. Abantu bakere ku full. Sawa sawa. Koko. So, here's the problem, pal. Dore ikibazo kiri hano rero umusa. Wumve? You love your family, don't you? Ukunda umuryango wawe, so ukunda? Yes, I do. And what about your daughter? Hanyuma se umukobwa wawe? My daughter. Umukobwa wanjye se Are you looking forward to seeing her again? Urashaka kuzongera kumubona cyangwa? Every minute of my life. Buri munota w'ubuzima bwanjye bwose mbashaka kuba ndi kumwe nawe ahubwo. Hey. Sawa. Kiragurya. Hakuno. Mwereza ga telefone. Kumbaho umwana arabasirikare nabo bahageze tayari. Wose umwana wawe se? So umwana wawe se kigabo kikangamo. You to see that so that you think about some things very seriously. Impamvu nkweretse ibyo bintu nagira ngo none utangira utekereze nk'umuntu uri serious. Sitting in a box somewhere. Kubera ko byanze kunze hari ahantu uri bwisange mu gipfunyika mu ikarito. Muri box twakuzirikiyemo mu kintu cy'igisanduku. You'll be treated properly and humanely. Uraza gufatwa neza nk'umuntu pe. That girl is going to grow up and she's going to get married. Uriya mwana w'umukobwa azakura ashaka umugabo. Your wife is going to find someone else. N'umugore wawe ashaka undi mugabo bibanire we twagufunze kuko wanze ko turi bose. Everything. Byose bizakujabuka. Sibyo. Kigabo kibitekerezaho kiri kwanga gutanga amakuru. If I had done something that would endanger my family, I would feel just like you do right now. Rebe. To touch my family. Basuransizerenya kutari bukore ku muryango wawe. Musa nago nakora ku muryango wawe ngenda umuntu sinshobora. Kirazira kugirana bifu n'umuntu ukajya kuyivangamo umugore n'umwana we ububaye imbwa. Nimba ari umugabo mugenze mujye mwihatera umukuri ryinyo naribi. Atayeba mukandi inshutuzi dushyushye. Reke kwangira famiye y'ibintu byakozwe ari ububwa bw'umugabo gusa. Ceramic ball bearings. No. Hakuno. Shiwe ni umukomisiyoneri ngufutura kina forode nyine yinjiza ibintu bitewe n'amategeko. Umve. Are you familiar with
Ceramic ball bearings. Uzi ibintu bita ceramic ball bearings? No. Maybe. Familiar with ceramic ball bearings? Uzi ikintu bita ceramic ball bearings? No. Wapi? Just imagine 16 suicide vests. Tekereza suicide vest 16 cyangwa se amasenge amajiri yapo amajiri ariko y'ubwiyahuzi yo kwiturikiriza asaga 15 yuzemo izo ceramic balls bearings every metal detector and every checkpoint. Zaciye mu byuma byose bi detecting intwaro ntago ibyo byuma bibasha kuzibona ndetse na buri barrier iri mu gihugu cyanyu. You think your economy is fucked now? Urakeka se ubukungu bwanyu buracyahagaze neza izo vest nizimara kugera mu gihugu cyanyu? But the media is gonna do with this. Uratekereza itangazamakuru rire bikora iki ntacyo? It's gonna make 9/11 look like a fucking walk in the park. Ibi ngibi biragaragara nkaho 9 z'ukwa 11 igihe Bin Laden yaturitsaga y'amazu yo muri Amerika nta kintu gifatika cyabaye mwari murimo gukina n'ubusa. Grand Central Park. Uyu munsi biraba muri Grand Central Park noneho. So you're telling me? None urashaka kumbwira? There's 16 jihadis. Haraba indwanyi za jihad. Suicide vests. Zambaye no majire y'ubwiyahuzi. Walk right across the border. Bagiye kugenda bagaca ku mupaka. So where are they going? Baraba bagiye heza. San Diego, San Francisco. Baraba bagiye San Diego, San Francisco, Houston ni imiji. They'll be there. Wowe urahita mu mugi gusa bagahita bawujya. Biri kuba nonaha. It's happening as we speak. It's happening as we speak. Ubu tuvugana nibyo barimo bari kwambuka ahubwo. Kuki? It's happening as we speak. Ndakubwiye ngo biri kuba uko turi kuvugana. It's happening as we speak. Yeah. How can you stop this? Ibi bintu twabihagarika gute rero batarambuka umupaka barambukira? I can't. Ntabyo nakubwira. Nanjye sinabahagarika. Tuvuye twigarukire Cedros Island muri Mexico. Hari abari kuhaza. Bana bari guca ku mupaka wa Mexique. Buriya sha Mexique nayo iri mu bihugu bizonza Amerika. Mexique, Cuba na ibindi bihugu. Iri Amerika Latine yose ubundi kwanza izonza Amerika. Abimukira bavuye muri Afrika. Bavuye muri Asia bose binjira hari. Trump akijyaho yaravuze ati shandaje mbubakira urukuta mwabaginga mwe. Nataraje kurangira rwubatse sinibuka. Abana b'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamanutse tayari. Bari guceka ko ibyebe bigiye kwinjirira. Bamaze kuhagera tayari. Bamefika ndani ya kijijini. Akajiba akinjiye. Kiga muryamye ninjoro. Iki bana do. Baba bafashe mu mbarutso bari pose. Analiza Empire, analiza TV mugende mukore subscribe. Amakuru nk'aya y'igisirikare n'iki byose ya politiki itangaza amakuru myidagaduro tubatamo. Kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Analiza TV. Ukijya ubundi tubibona kwanza. Tubona kari YouTube channel itandukanye n'izindi zose. Simba nabatayemo content. Kari rose we kucyo kuno. Ibuda faya. Sheba cyane biri birabyumva. Icara wa mugore n'ucyushye. Hakuno. Sirikare ba Amerika buri kenshi bajya ku rugamba bafite amabwiriza avuga ngo abagore n'abana mugerageze ntimubice. Hakuno. Gachi. Ukore. Shabai, Valia, Amasasu, Fisasu, y'Amerika baramwakira aguye mu ndiri ibyebe bamutamo. Aguye mu ndiri ibyebe bamutamo. Bamutamo. Hey. Bamutamo. Icyo bita isasu mu masaha y'ijoro. Sasu. Sinikiri mwana reka mpindure magazine charging. Icyo bita hakuno. Bataka bajya imbere ibyebe nabyo. Blackbeard red over. Mwebe meze bite. Mwemere kwataka you clear to engage. Shabai, bahita babaturuka inyuma babatama. Abasirikare ba Amerika bazengurutse nago bari ku ruhande rumwe. Byebe babikora amakazi mu masaha y'ijoro. Masaha y'igicuku. Shabai. To. Rero baravuga ngo abaswa ni nk'abasazi. Abaswa ni nk'abasazi bari guhangana n'igisirikare cyatojwe. Aba ni ibyihebe ariko nabo si wabarenganya buriya. Ari ukuntu umuntu akazi ke kaba ari ukwiheba kandi bimutunze. Bico bita isasu. Mwana ufite babiri bari gusa nkaho bakata bamanuka mu burasirazuba mu majyepfo sorry heading south. Ndimo ndababona mwana ntari. Ndimo ndababona indege icaho. Indege icaho. Urasaba ari abajiga babiri bari mu modoka mwana. To. Indege za Amerika nazo zaje. Kira gutya bayitamo. Fire. Bico bita imbunda n'ijoro. Kamodoka baragacucuma bakagira imyase. Bafite indege nziza. Augusta indege y'Intariyani.
RPG Kasani Flag out Babatamo Shawe Grenade Byibe barabyinjirana hana barabyinjirana banze ko biri bwinjire muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko ibyo byabwiye biti mwemwirwa mwibaraguza ngo ku itariki 9 z'ukwa 11 ngo Bin Laden yaraje abasenyera inyubako za World Trade Center reka izijire zigere muri Amerika murebe hakuno Chega chibucece mu gace agasobanuye+.com sinabwiye ko ari website ibintu biberaho kumbi hakuno aba bagiye kwinjira ari kirebe kibiteguye cyafashe mu mbarutso to ni ku buryo abana binjiramo kiba tamo baita bagitamo hey gusa sir afande LT you all right business lieutenant fande bamutayemo kirebe kiramuhaye yakasa damn sikigari we box huh yeah wegerewe muri ya box mwana sawa fande ari kwabuze gato I might have gotten hurt ubuze gato sinzi dore za biye bavuga gato twatuntu tumeze nk'amabiye duturika Yesu Kristo bari kanze doni twinshi. This is not some bush league vest from an Iraqi hut. Nizere yuko ibi bintu atari ama vest twigeze tubona muri Iraq mwa. Speed shit. Kasani. Maybe we should put this somewhere else, huh? Ibi bintu dushaka handi hantu tubishyira. Dushaka handi hantu tubijyana. Barabizi kari intwaro kandi zica. Zicira benshi cyane. Somewhere to put this, would you? Baby. Put this somewhere else, huh? Hey, Sonny, find somewhere to put this, would you? Shaka hantu ushyira bino bintu mwana Sonny. Baby. Aku. Bana babambaye n'idarapo rya leta. Secure. Set security. 1 to the north, 3 south. Ati mushyira buryo bw'ubwirinzi. Bariyeri imwe mu majyaruguru 3 mu majyepfo. Aku. Hey, tugaruke mu nyanja. Tugaruke mu mazi do. Cyakihebe. Itoka punta. Dore ibipimo byanyu ngibaho mugiye gutera. Do. Las Vegas. Las Vegas bagiye kuyizenguruka. Hey. Baberekana amazi byebe bigomba kuja kwiturikirizamo. Nebe. Bang. Hewe shema nawe mwana. Hewe shema nawe. Familia tayo. Reka turi umuryango ubugubu ntago mubizi ibyo bintu. Target's buttoned up. Everything's secure. Ibintu byose bimeze neza ariyo igipimo twakibonye. Misiyo ntago irarangira mukomeze muguma mutegereza amabwiriza. Kubera ko abo mwabonye ni kimwe cya kabiri cyizo rwanye z'abajihadiste. Target secure, sir. This fight isn't over yet. Intambara ntago irarangira basa. The other half of that cell is going to be crossing the border using ikindi gice cy'abo bantu kigiye kwambukira ku mupaka. Tunnel network from Mexicali. Muri tunnel network kuri Mexicali. 0700. At 0700 saa moya za mu gitondo. We're coordinating with state, but for now the birds will drop you where your POC is a hanze yo muji muraza kwa na POC wanyu. Commander Pedros. Commander Pedros. More details en route. Hanyuma ni nanjye ndaza ndaje mbabwira uburyo muri bugende. Actual, how do you copy? Bundi muri kunyu. Roger main. Roger main turakumva over. We've got a helo landing on the deck. Dufite heli kugera kuri deck. deck. Meet a Mexican soft commander and his team. Turaza guhura na SOF commander na team ye ku mupaka Mexico. They can help infill us to the target. Bari buze kuduhereza amakuru akurikiye duhita ubone guhita twataka. How are you talking about? We haven't got all of them yet, Chief. Ese mwana ubundi turi kuvuganira ku biki. Where's the rest of them? They're in Mexicali on the border. Bari ku mupaka Mexicali on the border. All right. Sawa. And the rest of the boys. Abandi basirikare bari getting back to the ship. Baraza kusubira mu bwato. Bonhomme Richard stayed on station. They're going to send in the Marine element to help exploit the bagiye kohereza marine iri buze gutora abasirikare bandi. They're done, the boys will pull off with them. Bagisoza akazi bahita babatwara. I'm thinking squad 1 and myself roll out. Je ndi gutekereza kuri squad 1 nanje ariyo ndi. Perfect. Squad 2 stays here, buttons it up, pulls out. Squad kabiri iraguma hano twe turagenda. Squad ya mbere kabiri iraguma hano bagiye guhita bicamo amakipe. Okay. Bo baraza gutwarwa na marine. Ba marine baraza babatwara. Kumba bagiye kwambukira ku mupaka tori byihebe to. Baba jihadiste bagiye kuzamuka mu majyaruguru duhita twinjira mu mugi. Izuba rikirasa. The other group will get into Texas the following day. Hakuno to. What is? Barambutse iryo joro.
We're moving north of here to town. Tugiye kwerekeza mu majyaruguru twinjira mu mujyi turanyura dukomeza. Crossing at sunrise. Turagenda izuba rikirasa. The other group will get into Texas the following day. Hanyuma indi group zadusanga Texas umunsi ukurikira. Joaleze ni uzayambuza. Comprendre uranyumva? Cyangwa hakuno. Ibyo bico batazi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umwanzuro ko batari buzambukana. Hakuno. Hey! Bana hakuno. Hey sir! Who the hell cleared us hot to go to Mexicali anyway? Ubundi tugiye mwana ku muri wa mupaka ameze hano. Hakuno. Sirikare babaza baganira barabizi kakazi babagiye bo guhangana n'ibyebe si ibintu pfa gukorwa gutyo gusukira kwica. Imbunda yawe rega naga ibirasa amasasu ngirasa amashaza. Barakwereka US Mexico border wall cyangwa se rwa rukuta ruri ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Kutarugabanya umupaka wa Mexique no wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakuno. Hafunguye hakuno. Ikintu iki modoka kinini cy'ikibisi cya Chevrolet kinji. Iki Chevrolet. Ase bantu mwebwe. Hey sir, channel 2. Afande ku murongo wa kabiri bari gushaka kuvugisha. Hey, this tempo keeps up like this, Jackie's gonna be squeezing that kid out on her own. However, we hit this target quick enough, you jump on a burrow and ride that shit home. Mwana uko turangiza akazi imbere tugakubita umwanzi niko duhita dutaye muhira. Hey, I guess you didn't need no burrow. Did you get your 2 weeks? Mwana bya byumweru bibiri wavugaga tuzaturangije akazi se urabona biri bushira. All that time I was spent on the sat phone? Je nari ngiye kwicara kuri sat phone. Let me go home. Ubundi byari kungora kujya kubinginga ngo mbabwire bandeke nje mu rugo. Ari kugusiga uyoboye ariko iyo ntaha. Hakuno. Bahise binjira indege. Bagiye ku mupaka wa Mexique. Bagiye kujya mu kazi bwarinze bucya bakiri mu nzira. Baracyari mu rugamba. Baracyari mu rugamba. Bari hakuno. Reba filime witonze. Hakuno. Bana baje kubuza ibyebe kwinjira hehe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Mexicali umupaka winjira kuri Mexique altitude ya 32 n'ibice byose na longitude 117 niho bari ngabazi icyo bita global positioning system cyangwa GPS mu munyumva neza 5 kuri 5 ndege zita zihaguruka zikomeza urugendo ntago zagumaho Apache zita Apache indege z'urugamba indege irahindukira ikararama igacura muri ya mupara rukajya hasi kwereka hakuno ari cortege yamanutse y'imodoka ebyiri z'imikara z'ama SUV z'imikara. Hey! Abagabo bavuye mu gitondo ibuke ngo bambuka barambuka saa moya babagiye kujya kubataka batarataka yakubaho. Our governments have been very busy to make this possible. Bisa nkaho guverinoma yari ihuze ishaka ibintu bikunda gusaba ibyangombwa hejuru. There's something that you have to understand. Rero ari ikintu kimwe ugomba kumenya wa musirikare we n'abaturutsi bukuru baje kumwababwira. They're very fearful of a Mexican Mogadishu. Nagira ngo ngubwire ko abibukuru cy'abayobozi bo hejuru bafite ubwoba bino byebe by'ibinyamexique biturutse Mogadishu muri Somalia. No Black Hawk Down. Utagira ngo ni Black Hawk Down iyo filime nari bakore bita Black Hawk Down. They're saying so. We do need to stay ariko bimeze nk'ibyo ya under the radar. I understand. Tugomba kuguma kuri radar bakatubona. Completely, sir. Ndakumva nyakubahwa. Your team's presence is greatly appreciated. But we are out of time. We need to move. Equipe yawe ije turabigushimira ariko icyo kiri kudushira. Tell me where. Ukene kujya kugira tugiye. Piece this together for me. Our intel says they're using a amakuru se ufite naye amakuru twe dufite. Uko batubwiye ko bagiye guca muri Tano network cya mu buvumo. Milk factory. Buhinguka mu ruganda rw'amata ha. Mean anything to you? Hari ikintu byabisobanuye se urwo ruganda rw'amata hari ikintu rusobanuye kuri wowe. Exactly where that is. Ndaceka nza urwo ruganda ru. It's not far from here. Ntabwo ari kuruvuye. That's where we're going. Aho rero niho tugiye. Of all of the places in Mexicali that you could have picked, this is probably the worst. Rero reka nkubwire muri Mexicali yose ahantu utakinira na tugiye kujya ni warenza ahandi hataba umutekano. Tell us control that area from online. Kubera ko ibyebe by'abakariteri by'abanyamexique nibyo bikontorora buri nguni yose yaho. I was heavily outgunned. Kandi baraturusha imbunda. Singubeshye baradukubita. Simply reaching your target is going to be very difficult. Ntakubeshye kugera ku gipimo mugiye guhiga biraza kugera. We have 8 foreign nationals heading to our country. Ese uziko dufite hafi ibyebe bigiye biri kuja mu gihugu cyacu hafi umunani. Let's just say they are no big fan of ours. Rero ndabizi ko nubundi hariya nta mufana tuhafite mu bakariteri bahakorera. If they're at that factory. Niba bari muri urwo ruganda. Aho niho tugiye. Anywhere you need to go. But prepare your men for a bigger fight than what you had imagined. Ariko nimba ntakubeshye nkubwije ukuri nk'umugabo mugenzi wawe abasirikare bawe ugiye kugenda uyoboye bategura babwire ko urugamba mugiye kurwana rurenze intambara zose mwigeze mu Rwanda no gupfa birimo. Fighting 8 men.
uri kurwana n'abagabo ntago mugiye kurwana n'abo bagabo 8 bagiye kwinjira mu gihugu cyanyu gusa oya So fighting the cartel is protecting them. murarwana n'ibyebe by'abakariteri biraba binabarinze nabo murarwana nabo. If your targets make it into those tunnels. Hanyuma abo murwana nabo kandi abo mugiye guhiga ibyo bipimo bo ngabo 8 mudashaka kubinjira mu mugi. Nibaramuka binje muri ubwo disappear like ghosts. They will disappear like a ghost. Barahita babura nk'imizimu. Ntago muzigera mwongera kubabona ubwo muzongera kuvugana barimo babaturitse. Lieutenant and Chief Altong LT umwe grenade amuturikanye do gasa filime witonze byo byarabaye surugamba bisa nkaho barurangije ibyebe barabihagaritse ibyebe byari bigiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe barabihagaritse za Amerika. Ikindi cyabaye hakuno namwe murabizi baje gushyingura dore James umwe bari baramenye ijisho cyaje bwa mbere bajya kurwana muri Philippines baje gushyingura abapana barapana abapana barabanye ibyo babana gahunda ngo nibana munyarwanda iswara umugabo mwiza growing up without him is going to be hard. Ndetse gukura mutari kumwe ndabizi kari ibintu bikomeye pe bizaba binagoranye cyane. It's going to hurt. Bizakubabaza. You'll feel alone. Uzumva uri wenyine. To see with no shore in sight. Uzaba umeze nka yanyanja itagira umuhengero yijana kuki. You'll wonder why me. Uri kwibaza ngo kubera iki ari njewe. Ukanongera ukibaza ngo kubera iki ari papa yapfuye akaba ari nje wasigaye papa yapfuye. Hakuno urabizi kuriya iyo umusirikare apfuye ukuri drapo barizinga bamara kurizinga bakarihereza umuryango usigaye bakaribika nk'ikimenyetso nka souvenir bazahora bibukiraho umusirikare wabo. You have warrior's blood in your veins. Wa mwana uzahora wibuka ko ufite amaraso y'indwanyi mu mitsi yawe. The code that made your father who he was is the same code that'll make you a man he will. Icyatumye swahinduka uwo yari we. Admire. Ndetse nawe nicyo kigomba gutumuhinduka uwo yakishimiye kuba we. Kizakugira umugabo siko abaye ariho yakishimira kuba we. Put your pain in a box. Fata uburibwe bwawe ubushyire ku ruhande ubufungirana hawe. Lock it down. Lock it down ubufungirane tu. Like those people in the paintings your father liked. Nk'aba bantu babaga mu gishushanyo papa yakunda. Our men made up of boxes, chambers of loss. Tumeze nk'abagabo babameze nk'aho n'ubundi natwe dufungiye mu maboxi. And triumph. Gusa dufite kumaraza. Hurt and hope and love. Turababara tukizera tukanakunda natwe turaba. No one is stronger or more dangerous. Buriya nta muntu uba ukomeye ku isi wajya ngo yikomange mu gatuza ngo ndakomeye. A man who can harness his emotions. Cyangwa se wavuga ngo jya amaranga mutima ntajya mfatira na wawe. Hey. Ataho hari ahashize he. Hakuno uko bashyingura gisirikare namwe murabizi. Hakuno use it as fuel, as ammunition. Uzabikoreshe nk'amavuta y'urugendo ndetse nk'amasasu ammunition. Uzabikoreshe nk'amasasu ku rugamba. Kandi uzabikoreshe nk'umuti w'ikaramu uzagufasha kwandika ibaruwa y'ubuzima bwawe wa mwana we. On behalf of the President of the United States. Mu cyimbo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. And a grateful nation. Ndetse n'igihugu gishima. I present you this flag. Tuguhereje iri darapo. In recognition of your husband's heroic. Nk'icyo uzajya wibukiraho igikorwa cya gisirikare cyo gutwara umugabo wawe yakoze. Umugore hakuno. You have my deepest condolences. Kandi tubafashe mu mugongo bivuye ku mutima. Mve hakuno. One more flag to present. Irindi darapo nanone rirabonetse. This one I think you know. Ndakeka iri ngiri none urarizi. On every deployment, Rourke carried this with him. Buri rugamba rwose yajyagaho iri darapo yararigendanaga ubwo bamuhaye idarapo rya kabiri abaye amadarapo abiri hakuno kandi nanone tugufashe mu mugongo bituvuye ku mutima hakuno gusa bahagaritse ibyebe byari bigiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lieutenant Ango! Lieutenant Ango! Hakuno ufite ukuntu bashyingura bavanyeho umudari wa bronze hakuno umudari wa gisirikare ya midari baba baratsindiye ku rugamba tera hakuno kuri serike yiwe ashyingurwe gisirikare hakuno rebe bamwongera undi mudari wa kabiri hakuno buri musirikare azasezera tumusa gerayo amahoro warwanya ibishoboka ntacyo utakoze hakuno baraje barabana buri umwe ateraho basilinga bafunga neza rebe
Byo byarabaye ku filime yarangiye ko ikintu ari yesho namwe rero. Byo byarabaye. Yunaye hakuno. Iwa murara we. Before he died, your father asked me to give you this poem by Tecumseh. Mbere yuko papa apfa yampaye aka kantu arakambwira ngo nzakaguhe ndetse nzakakubwire nk'igisigo. I told him I'd fold it into a paper airplane. Naramubwiye ngo nzakakoramo indege nyine tuzandege zo mu bipapuro nkagurutse. And in a way, I guess that's what I'm doing. Kibabaje ndikumva nibyo ndi gukora noneho rero ibyo yambwe kandi nana mubeshye ngo nabyo nzakora. Selling it from him to you. Ati bimeze nkaho ari we bivuyeho biza kuri wewe wa mwana we. Mwana nguyo hakuno to. Yaje kubyara mama yaje kubyara umwana nubwo papa yari yarapfuye. That the fear of death can never enter your heart. Wa mwana uzabe ubuzima bwari kuzi kubwoba bw'urupfu butazigera bukugera mu mutima ntuzatume kuko. No one about his religion. Ntuzigera ubangamira umuntu numwe ngo kuko mudahuje idini. Others in their views. Uzubaha abandi bitewe nuko babona. They respect yours. Kandi uzababwire bakubaye nkuko nawe bubaha. Love your life. Uzakunda ubuzima bwawe. Perfect your life. Ndetse uzabe ubuzima butunganye. Perfect your life. Beautify all things in your life. Byose uzakora mu buzima bwawe uzabikore neza cyane. Uzabinoze beautify all things in your life. Seek to make your life long and of service to your people. Uzashaka ubuzima burebure kandi uzakorera abantu bawe. When your time comes to die. Hanyuma igihe cyane nikigera ngo upfe wa mwana. Not like those whose hearts are filled with fear of death. Ntuzapfana umutima wuzuye mu bwoba bwo gutinya urupfu uzapfe nk'umugabo. Time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over. Kandi ntuzabe nk'ababandi igihe kigera bagapfuniza bakariraho kugira ngo bakore ikintu kizima wowe uzabe usenga unyuzwe. Again in a different way. Uzabe ubuzima butandukanye n'ubw'abantu. Kandi nujya gupfa uzaririmba indirimbo yo gupfa kwawe. Like a hero. Uzapfe nk'intwari. Going home. Umeze nk'intwari itashye imuhira. Hakuno mpamya ko na filime yacu ari uko igenze bayitaga act of valor sibyo tazagira umuntu uvuga ngo kandi ngo nabona ngo gaheza ngo iki agasoneplus.com ni website babiri kuberaho abonema ni 5,000 ku kwezi ni 3,000 ku cyumweru barakubwira ngo iyi filime tuyituye abasirikare bose bitanzemo nk'igitambo cyangwa se barwanya urugamba rwo guhagarika ibitero by'iterabwoba uhereye ku itariki 9 z'ukwa 11 itariki 9 z'ukwa 11 nabibabwiye mu munsi icyebe bitaga Osama bin Laden icyebe mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ntimujye kumbaza ibintu byinshi ngo none se ngo batamufata nk'icyebe icyebe mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nangiye kwirasa nuko zirasari bwaje guturitsa cyo bitaga World Trade Center ubwo yateraga ibitero by'ubwiyahuzi bakagonga inzu zisaga zingaye muri Amerika guhera ku itariki 9 z'ukwa 11 baravuga ngo buri musirikare wese witanze kugira ngo agarike ibikorwa by'iterabwoba ku isi iyi filime barayimutuye bayitaga act of valor cyangwa se ngo ibikorwa bya kigabo ariko nanone by'umusirikare mpamya neza ko filime yacu ari uko igenze bye agasone plus niho biba biri kubera tutazindi tutaonana duhure mu zindi mu kanya mbatamu